وتشانتي زاوية فرنجي صوت فرنجية. بعرجان مجلسا جنه یا HDP لانقره و کونیای به ناوی جی خزانیا جنه را نا چالاکیک لدارخست و دو قوناخا دویمین دا جی جبو جنه دادخواست. د پفگیهنیا مجلسا جنه دا اف جار رنجپرین ورزی ین جن هبون. پارلمنتر و رایدارین HDP ین جن لدشتا آناتولیا ناوین یک سردانا رنجپرین جن کرن و پرسکریک وان گهتار کرن. Sizi sormaya geldik. Allah razı olsun. رنجبرên werzî her sal li Urfa, Diyarbekir, Mêrdîn, Hatay û gelek bajarên din tên deşta Anatolya navîn û sê çar meh li vê derê rençberiyê dikin. Di van serdanan da li gorî daneyên meclisa jinê li van deran rewşa jina gelek xirab tê diyar kirin. إيرول تركي بسكريك أبوري كير هي قريزك مزن هي بس باندورا وسرجنة باندورا هري مزن سرجنة دبه و باندورا وهري مزن لسر كردا دبه. Rençberên werzî li paytaxta Tirkiye Enqere û di deşta Konyayê da di rewşeka gelek xirab da karê xwe didomînin. Taybet jî jin rastî bêtir kêşeyan tên. Ji bo ku ew di hêlekê da di nav zeviyê da dixebitin û di hêla din da jî bi zarokên xwe re eleqeder dibin. ام هاتنا قزمه شكر پنجاری ام رزیل بونن نه توالتي نه بانيو حشا نه فرتنا يا حجاج ولا يوغا ام كريتشينا والله أبي عم بدرف خبده بيوات خبده نرد هم ناگیه بيوات فاق دکنه هم ده پر هم ریحانه تمات نوی داره ایزا چشخواه آفتن تشتکتن ام رزیل بونه نه خوارن درغ درسته نه تشتکه نه ایشکه نه کار کم لور رزیل بونه چونه جلی مگید ترسنا بی سیغورتانه سیغورتی وان تننه ایشکی درغ تسوان دا تننه ام مجبور اشتنم تنسر عرض خرکی لور رزیل دبن Jinên rençber ji bê derfetiyan gazîncê xwe dikin. Meclisa jinê ya HDP jî piştî dawîkirina hevdîtinan rewşa dawî ji bo dengê Amerîkayê wiha şîrove kir. Gerçekten insan به هزاران رنجبرên werzî li herêmên Anatolya navîn kar dikin. Hesap bikin, li tenîşta paytexta Tirkiyeyê ev karkerana dibin şert û mercên dermirovahî dixebitin. Tiştên esasî yên wek elektrîk yan av tüneye, stergeh ne stergehê û dibin ba û baranê de têk diçin. Rastî mirov gava evan dibîne ji mirovahiya xwe fedî dike. Li gorî yektiya jûrên zîratê li Tirkiye 2 milyon û nîv zêdetir rençberên jin hene. Di rojê da 16-17 saat kar dikin. Lê di nav vanan da rençberên werzî di rewşa herî xirab da şorê xwe didomînin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.